Meiteisingna taliba scheduled tribe ki demand hai bata rahe masi gi recommendation thadri bhogdi election da born da piro adan handa koi Meitai tribe union na supongdo kibale hai election ga mari lena na lorpa decision sing manungda aduda koi ozagi government sina hoji phawbu sida recommendation thadri se kari na ko 2013 da thabi on haram mani matam du gi lenga na su tharam dare ozagi lenga 2017 digi la term amal logre madu da su thagi dare handa ki term amuk sure se rezo thadri hai tare adu hojik lai bu hamdi Union Home Minister Amit Shah adigi even recently Kiran Rijiju na Manipur gi irang si High Court na thoki bo order du na thon bani haibi wa hum thami ozati kamai haibin kaino ni ras sigi ST se akoi Manipuri as a Meitai ai as a CM higher ko hoje ngatang ai as a Meitai haige as a Meitai ai ko major community ne majority community ni aduga Manipur se koi punna lai minagadam ni na hari se Meitai major community sine si ST gi demand si maram chaba natraga sada bu ngatang thamge front khuding makta koi yekna ba thamba yaro ST gi matang da Kuki sinawjing nagai sinawjing pulla kanda Meitai ne tali si yaro hai now ai gi question aina hona ba si aina hona ba si ai Meitai wena naga gi indigenous ichil naw mayam siga hana understanding amaka akoina tandori si karino mayam na noina ki ba lamda lakani natragana service ki state ki da lakani haibudo akoi tawroi akoi di center da sumaina center gi kota si da tawge haibani adu haibani lam gi de akoi gi sigi understanding amaka rajpur hogdragadi akoi overall akoi mayam si onjan na dori sigi posi as a politician as a leader akoi udobe yaro aduna ne even aina ngarangi ai meeting da wa ngang da bawga discussion da bawga adu mathla sigi hujigi scheduled tribe ki posi di subjudice oili subjudice oiraga high court pending leraga sahi ma high court na recently disposed of rega adu bahajil disposed of do kano khatani magi hade case to disposed of to kare adu ngai gi 17.3 hai tare madu kakthar kare hana tha hadi tha magi manung da recommendation tha ga dabni hai ma wafam 17.3 to madu lokthokre adu ga recommendation tha ga dabni hai ba 17.2 dudi hujik sa mag leiri ha adu ni da adu na maram wara kanda akoina hujik subjudice oi hai bini da ai di court ado akoina su hairi se akoi matam khara logi ge hai bini sarkar na akoi deny tokri akoi tharoi na matam khitang logi ge kai gino da indigenous oina hominara ba akoi gi mayam ama leiri tribal da sigi mayam sigi akoi gi wari sana bom sani okay understanding amaka adu bula so is the ground ani khak thamjage ja amana 1981 da risang kaising na chief minister ring matam sida Meitai bu ST ohengadam habagi cabinet decision lor me habtare matam dur Meitai sing na pam da bagi recommendation thagi da na tongan mong ojaraga hojikti madu pungon wale matam gi matung ina Meitai sing na wari mayam se Meitai sing na khangjare so now we need to be in the ST category politically number 1 number 2 2003 da kharam pangmai any cookie are atopa amaga mari se koi ST list na un habjali habtare madu da Meitai na oppose to bulaite 2012 ta mate cookie hujik mayam na pamnadri ba cookie have tar Meitai sing na sauri ba cookie sing di manung chali ba mate su 2012 ta hapchali Meitai sing na kem haidi have tar ado hujik Meitai sing na ST da chanjage ha matam da other community na kari waru gudri bano number 2 number 3 ST chan ba haibasi state government na su ST pi bangam de high court na su pi bangam de supreme court na pi basu ngam de masigi tongan ba process ma ojana only state na recommend to bi ba khata Meitai se ST oibe yabram ka yeng bion ojana recommend tha ba khata hatar recommendation se thar matung da masi NCST da yor matung de NCST na RGI da RGI na ningthina magi lokur committee gi criteria mam du yeng matung da masi mapung phai pha de lawjar matung da NCST na musu decision lawjar ba makoi ni yar matung da ngasai gi union cabinet da pothong matung de union cabinet yar matung da parliament ta pass tawraga yam sangma process ama da last president SNP raga order thokan da Meitai si chan ba yai na tar ya de du decision lawjar ga da adu kaimta hu da bi da Meitai na ST phang ba yaro hena yet pagi maram se chari ba de keno da atai Meitai nong ta kanam ta da yet khibal iter Rajna hujik hai do mi khudimak zamanan je bani adu yaroi mi khudimak nangi thinking si aiju khallu loin khallu adu de I haje factually haje ba factually lay ri position akhira khanbiri ba potu di mi amagi wakhal me ba but madu bhap tanadri dagi ne ma tholai se mata bi madu bhap tanadab dai ne ba yelai se adu gi release pa dai ni dana irang thokris so adu gi against the high court ki order is responsible when high bi project yeah no exactly adugi amta khangego high court ki order sina irang se thole haiduri bro nate high court ki orders sina irang thon bana traga thon da to kraga the very rarely
asumna sinba rally dugi idagi irang ke tholpani da adugi numitu dugi adudi kanana tawge dudi kona hoji thigatwa mayam ama semi mina madugi du laasano but solidarity rally numitu da sosanpur da pung tara makhai dagi mai thaba horkan da madagi irang tholpani asim no doubt yare ko aino hoji haijari na sinda Meiteisingna ST san banatraga sanjabase akhoi angtang leiminari ba khoi community mayam se yeli basing se hanangtang phaminarga wari hanangtang sadu oga bahap taminarga tausi haibani da natraga di confront tawse tawgum se habani ama khangna hoji rajna ingona hangkiba any cookie yes any cookie na selu 2003 da habjalam se raj ai amu pawminga tang oige any cookie tribe se kai lege any Meitei se kai lege like adu kamai hapamino right adugi hapam mi sing do responsible fix to do mam ke lege adu budai flashback da seso matam da 1951 da manipur gi ahan ba selu tribe order thok matam da group tribe on the director group ahum khak pire habtare any mizo hadi any lusai any cookie and any naga haidana aham ba ahum khatang pire habtare 1956 da onthoga ton ba community kun ga mapan da khaido khibna ta aduna matam do any mizo se adumak legi habtare any cookie lokthor ga so and any cookie se amu return tor bhatar 2003 adu shema me mayam se right reason ja bra ako ang nai right article 370 is 19 kya gano lokthokre na ram jamabumi sahi samang gi mangi ninga sagre na means hangkan ni yeng sum thokum sangi haibin dai de any na hapsal lage any Meitei na hapsan ya bra any muslim na hapsan jine usik any muslim na hapsan ya gdra adu any ko gidi kar gi yari adu nei na hai politician mo na khoi aran ma to buya de oto any cookie je lokthok bi haidana cabinet na decision ani logre irang mamang da 2023 gi january ta ani da amuka decision lawi aduga february gi tang ni pan da already any cookie haiba keno se lokthok bi haina thag re tare so state government na recommendation thag re live wafam di hojik inau na minister of tribal affairs na december gi tang kun ga taruk 2023 da additional chief secretary government of manipur da che thare habtare for delisting of nomadic chin cookie tribes se lokthok ke haiba targadi masi state government initiate obiro haide recommend thabiro haibta nogi mod kari lege na yes ada koina whole chin cookie de koi lokthok ba yaro whole chin cookie de lokthok ba yaro di 1961 gi mamang da leramba chin cookie se nauk chin de khoi gi manipur gi citizen india gi citizen oi de koi 1961 kari habiro 1951 habiro 1961 akoi 61 gi baram je in a line record se thaba ma taw ma tam da khoi gi basis sama like da yaro basis suppose ai se krai de no na hangge tar gadi ai gi record lai bam pham da gi hangda yaro aduna 1951 gi da thongna gi se khoi gi da record se like da bane even keno hairo khoi electoral roll hairo adigi data hairo hoji gi 1961 se di home ministry gi da khun noina okay adu gi photo leiba aduna khoina komna khanar matung da keno gi inline permit ki matang se da khoina 1961 se da beziar oiraga 1961 gi mamang la ko sing du hui citizen o henba permanent residence people sida pokta basing na sida pok basing na indigenous peoples adu 1961 karge da makto oiroi durubna beziar se 1951 karge oim thorna habagi ground amani khatang haijage hatare aham basi 1980 gi july gi tang koni thoi amadi august gi tang manga da state government ga koi amsco ka yana ki ba hatar proceedings of understanding sign pena ki matuna 1951 se beziar oije na foreigners movement patham du da tawgi du da was warib logi hatar madu matung tarak da 1994 da amo ko gi lieutenant governor manipur gi governor lieutenant general VK Nair na amo memorandum agreement da sign tawna khre madu da su 26 January 1950 bu hay du da 51 line 50 da tawsi han aduga atop hom sub ground amana manipur da part C state oirkum matam da madu gi mamang da manipur da 1897 da gi manipur da successor lakcharam foreigners sangkum matam da khatung nabi lejaram ba permit system hay tar 1897 da gi lejaram madu 1950 gi nabe mage tang tara nipan da chief commissioner himmat singna lokhoki habtare reason ahum and aroi bagi reason is quite satri aroi reason je kaino hai matam da khogi census report habtare census report ta yengmatam 1951 da manipur gi mi missing help ki sangche tarani thoi dasmik nipan lai habtare aduga 1961 da di cha da kunthra manga dasmik 0 mari adu targadi 1961 da di mi mayam ma henjal khare habsi data sina taksare habta suna so we have as many as 4 grounds and maybe more than that. There is a ground khare legi duri hatar 1961 oi bizina koi da immigrant mayam ma citizen ongi ba yabi khudong cha ba sa da pi dore hatar aduna 1961 si bezer oi basi reconsider da mathak hadi ta da basina Yoras politician or bureaucrat practically akhoi ke khena raise dune
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯗꯕꯜ ꯏꯟꯖꯤꯟ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯒ ꯑꯇꯩꯒ ꯈꯦꯠꯅꯔꯛꯏꯁꯦ we are very practical practically ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏꯗꯕ ꯄꯣꯠꯇꯣ ꯅꯪ ꯋꯥꯔꯤ ꯆꯥꯝꯃ ꯂꯧꯖꯧꯕ ground ꯆꯨꯝ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨ visible Practical ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ data ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯗꯤ ꯀꯃꯥꯏ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕ 1951 ꯒꯤ data ꯑꯝꯇ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦ data ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄꯤꯄꯜ ꯕꯤꯜ ꯑꯍꯨꯝ ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯔꯨꯕꯗꯣ ꯃꯗꯨꯒꯤ 51 ꯒꯅ ꯅꯍꯥꯟ ꯀꯩꯅꯣꯅ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁ ꯁꯦꯝꯅ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯤꯗꯨꯗꯤ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯗ ꯑꯩꯗꯤ ꯑꯣꯏꯔꯣꯏ ꯈꯪꯉꯤ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯒꯤ ꯑꯝꯇ ꯀꯩꯅꯣ ꯔꯤꯀꯣꯜ ꯇꯧꯕꯤꯌꯣ ꯔꯦꯀꯣꯔꯗ ꯂꯧꯕꯤꯌꯣ ꯑꯩꯗꯤ ꯑꯣꯏꯔꯣꯏ ꯈꯪꯉꯤ ꯑꯩꯅ 51ꯗꯣ ꯃꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯧꯅꯤ ꯇꯧꯔꯣꯅ ꯌꯦꯡ ꯂꯩꯔꯤꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯕꯨ 1951 ꯗꯗꯤ ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯔꯦꯀꯃꯦꯟ ꯇꯧꯔꯝꯗꯧ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯃꯇꯝꯗꯨ ꯑꯣꯖꯥ ꯍꯥꯏꯗꯤ 2015 ꯒꯤ August July tang kun ga mathoida drafting committee for inner line permit bill gi drafting committee me sem hata mi manga se da matam du gi koi law minister PH Devendra Giri Devenani khang lebisina chairman oi oja one of the members RK and one of the members adigi Dr. NG Bijoy Kurai Assembly Constituency gi one of the members and MI School koi gi principal secretary home mazu member oi gi tare ado August ki tang ahum da bill ahum se recommend tau gi have tare drafting committee na oja jo sign tau biri madu ai sign tau 1951 madu de yana gi have madugi matang the 51 gi se I don't want to name the person okay hanagi kano digi yamna nangla bureaucrat officer mani okay aina sigi 51 si hayeng ko record fangaga masi record fangragadi ko implement tawba yaro haiba ganda fangmi akoi ba mislead tawgi bai da akoi bo means matamda akoi wa ka kana satpa kano nate mami yawuni adubu haiba 51 gi record si leiroi masi yaro hakana leini na akoi ba mislead tawba yawki okay matamda mislead tawgi taragasu 2018 da ozagi lengak lere matam sida July gi tang kun go humdoida the Manipur People Bill haidana 2018 bill se pass tawi 2019 gi koi gi CAB gi irang yang kalak pa timing du da haida Lok Sabha matam se lok pa timing du da koi gi madu ojaga matam du gi Rajya Sabha gi MP oja Bhavananda ga oja anina sign toraga Union Home Minister Rajnath Singh matam du oiri on se bisalami hari ba koi gi Manipur gi house na unanimously pass torba Sigi bill se thune SNPB na batakshan bi haidana madugi 2018 gi ozagi lenga ki matam da ozana chief minister oinan leir matung da lawgi ba CM gi ba bill hatar assembly na unal hill area committee ne power recommend tawgi ba du makal gi bill adu da su the Manipur People Bill 2018 da su 1951 was the base year ade hanagi bill duni no bill ani sidang kenan amadu di anti tribal bill na wa thona gra odana chief minister oinan matung da lation gi bne adu gi semtu oba bill duni ba hujik hanagi anti tribal bill tokrena madu dagi amu semtu o matung da thabne ba Some continuation no bill ani dori am khenari no khenade no bill ani mage copy ngasi bo study tawjari summe ba but adu bo aina hajari di ngasai same bill ni haibani da same bill ni madai da mogi ngasai yaning da po tu khantu oga okay tawbagi wani but madugi bill du da 1951 base year se akoi adum yaro ha adai ne koina ILP lorei se no ja 1950 2018 dadi oja assembly house ni unanimous ni yari ni oja oja gi lenga ki matam da house ni yar ga the Manipur People Bill se pass toraga center da thagra ba President SNP P khitaba khaktani aduna SNP idra P idra matung da ko na BFR se Bengal Eastern Frontier Regulation Act masi oina Manipur implement tawsala kuna ha te madu piru se 19 ai ngasai I repeatedly ha 1951 si the practice base year o documents am te leite